Bishop wa Synod ya Nyambene North Gerard Kithure na uritia watiliba kithomo kwijamo na kuonokia kithomo ntere chiembe awite na makite muno nontu ana baba ingi basukuru baukumite biashara na semira untubura akuwa ni watikire rushara roke ya kirimantu yaigi kithomo. Itukuibua ririe kithomo na weabo kithomo tutuburia twiruteru tukuona urana especially gitenere wasemane na ngari nyingi kama titeana malori probox ukaona miaka 10 kana gitariri riyite ndiguru yetu ikethira cokete nyuma muno tukarea kuyukia kithomo kina bata na igwo nto tukua UN tafadhali tuimbirie kithomo twari mantu a kithomo no ntuiruruga irora rutire ndiro otethia muntu warindi na families cietu no ntu nema kithomo ikinamite wetu ingwitikia kithomo tikia muciari na tikinya kia mwarimu na ginya thirikari ikietu twinde no ntu mwarimu na abwite kuyukia party yawe na muciari na abwite kuyukia party yawe muciari na thirikari ni ekayukia party eyo iri thirikari mario ya thatu yake otumira bwe na yakawatana ndinama ana bara batu tuingene nabo kenda bantu baruyu na atongeria baruyu baatetheka na tukari otumira opportunity rirereo ana kuthoma eigitene rari agirite then twacererwa kanisa yetu ya Methodist Rutero rwa Nyambene tukarite twina concern no ntu wa kithomo no ntu bora kithomo gietu kitite na mbere antu baikiagaira value na tuona turi kanisa itwina responsibility ya kurutana antu na kinya kuonia antu ra kithomo kina bata na no ntu itukwenda kuinvite antu no ntu twina kiatho kia ukungwira mathomo tariki 7 mweri wa 7 uyu kira twina kia Rankiriana Primary School